Ghana for me koso de menchi ama ho nyina mamo ache me mamo ha me mamo ajo say Canada Japan crofo no so no na akwhye da no okohan NDC for no ma begu ne platform so na kase omo ye ne bia emfata se omo de ha MPP amembo no a emi mfa mo bono nchemo sese franka tu no ho adusan akansie no amo kwa kutu no enmo yi mo franka tu ne no Japan ono o supporters MPP party no enya modio wo so ko gina na obmeya ayi se wo ye president no problem anything na obetimi ayo no bet na so factory do obetimi abuya ma wo se wa mankrofo adwuma no na fe the whole Ghana mebru maba wanne mrante no wo be mu adwuma no yeyiwa na otimi ama ono sa adwuma no so be possible na momfa monne ensi babumia so Dr. babumia so say wakoba kuna ono na oma ye fili sa adisen election no anase wona when the cause of when the cause of defeat and so adisen wo Japan wo ye adisen campaign tiano mutuatu asika mankrofo se wo monko enkoto abentiano denti na fe mo beka se wono na sa adisen defeat no ifiri wono empanifo no nyina ye mistake in the sense sebi bofo enko wodisan ewura mo mfa ne sapan se woko ewura mo anadwo no aso kane asinanim so oko ewura mo munim se munim emwa ya NDC fo na mo ekoto aba no o medikan atwamfonini e de akire mo se Muhammad can play se won court na mo kwan bia obefa so bia mo no obefa so na mo koto aba na mo agya wodisan apresifo o me de yansapan na ekọ wodisan election site asojafo o mo koye no so ebu ase ekosi ye se civilians etimi attack sojani anti say election na ba ye no ayi wodisan MPP fo lusu ye no and this na running election no then can imagine say process for mo hwa ma election ya to no IGP a campaign say when bambo bia ma electoral commission no na sa asem we nya Ghana fo na sebe yesi ya jimia nka obeti sa asem yi enti mo fa blame bia ma bodsan bawumia sanka mo nim nyansa nka na mo to aba ma bawumia nka ne nya ni se oye ne asiwo ma no mu yo ya nkwasiafuɔ na ediska yo innocent people ya chi wom gum yo na mo ma mo kosko mo nya edisan aduane ne yo nka bawumia beto aso a nka bibie koye digitalization ma ne ma no nka sa dwum ene kata se share pro ye ne kankan akwa me nkroma edi dua ho ma ye no ane abesan yokomu no kan nyina be firi ho enu na NDC fo empese sa de firi ho a wo mo yes omubu ma kankan sa no enti mo Japan wo no support no empanimfo anasa akan yesi heyo momo bagina akase abronye ya chinu anasa bibi atisa no nanu na ayinika abronye nanu be na ayinika se Kevin Taylor no antimi anyinika nese mudi munsaka abronye anasa ayaka bia de bia mo be mani bia no nyame betua muka Kevin Taylor ba no akwetena vice president ni fie mahama wani mu abobo edisan apo tisana metia yi wodi ni ko Supreme Court akwaji certificate ama obia ne denti na wo beka se edisan wono yehonu no abronya akasetia no wo ye hwan mo nkwasiafuɔ kura no mo timi didi nkrofo atem na wo beka se abronya akasetia mo
hankofo mo de agu abro nyansam o mo de mamfa antoni nsew anukura bia dem no obeka mo ye boni ayefo hwese ne na ado bebu mai fe tise ne asikire dem tamma ma ha me be firi ho motoka sakisi na wo ho ma banyina wo mo eton ma wo ho cars ya nanka ye government vehicles ni na wonu mo ewia ni na abronya ye ho campaign na ado afre no aka sa akire nse sa cars no o makoji ye san emfa ma wo de san NDC fo nkwasiafuɔ no amamo be tise yi na wo mahama senka nado ebu amemo kankan project e ubo yanka NDC bo mu nyina mo dem na mo de boni aya mo yi na nado no ho akatua e wo ho etwa mo na mo Japan wo supporters na mo bosse se abronye nanu na yi na ka no nyame nim se nanu nyinika because selective judgment no a wonu mo anasa memo mo na resign mahama wo buo no senye se asantefo ena anya abutra enkene eja demu tisania ne Nepal eja demu no na me hwe mobo Japan wonu supporters no anasa Japan supporters no munim NDC for on say one more list ya kese obia wo ye NPP ni ya nanado appointed wo listen no ho nanado say nka on pese oma eye no de say ayaka de no musuro Japan say man no de say contrast maybe or listen so afena NDC for wini mo a o mte mmoa emfui o musi kromu anase afuo mu a anase odisen babia mboadma wa yehunu a na bawi yewi so a unnom banyina ebubom Japan wa listen so ye beso no mo ne abusan se contract ben ye de man no se we ye genuine contract kura o mo di nkontrompo begu na nim ase ama na japade ni sika ni mane o nyina no a odi dwa no num no ni nyina afiri ho enti sa yene no amo ye no amo bosie no abronye obekoso ya abronye na ni nyansan no da sukura no wonti se emwa ti se NDC fo no a omo ye boni afo no na wo mahama wo se untumi mun prepare charge against ni say bank wa kwaji busian wanfa anye adwuma enu de wasam criminal case ye bank ni na say wonu ni dide so wajapade bia wodin say to so na mo de hankofu kogunu nsa mo kogunu anim ase say wonu wa kwaji busian ena galam say osuso wa monim say ne de no ye legal ti se ne wo na wose se wonua no wonu onua mo de no ye legal no na wonim se Ghana fo no na ye hwa de abrante bi soja ni no ayekokun no na ado no mo ye no se beria no won se na de san mahama ne office no gadi mahama garam se ena abrante no bufu ya ekokun no se mahama ne nua Ibrahim no wa mo ye garam se den ana MDC for so o me garanti ni den na se mo nkrofo ehewudo mo essence ase no na mo untumi ni de no aye legal no a efiri mo open so wo ba first one no ya no otu ni gold no nyansam no musimo age efiri nsem na se mo nkrofo ya eja monya ema antoa asua nyaman mukwa mogale msesa anma nyamema emunkum wo mo sika bia mbenya no honso ehom ma mfaso kana fo mo agimi ese musua nyansa na mo manyansa fo bebu o ma no na mfui na ebu o ma no
Mejidi say you've been following MPP presidential primaries campaign at Air Now when who says some of the aspirants and to our mobile campaign or more yet. Nina ye numu jankwa chasemboa omo diabua party ana omo kamwa sem ana mama parties kase. Now all this while Dr. Bawumia na waye ko investment a waye wo party nimu any people a wo party nimu Dr. Bawumia no kamwa sem but ene do no afrotegale Inti Dr. Bawumia or share a campaign and say Ewa Shanti Regime. When you abotre and make some striking revelation about and boa what they boa MPP party no any MPP executives. Now 2 things are striking. Me baby video natural, but 2 things are very striking. Number 1, Dr. Bawumia pe any the only aspirant. Wabua every single executive in MPP 50 polling station Ekusi National when you invest directly over 300,000 people when you invest none of the aspirants 90 yesa except Dr. Bawumia. Near Tosumiru, Dr. Bawumia 1G a buying contracted that. 1G sika physical money, wonya physical benefit being free. MPP muda say sika physical money benefit from MPP. 1G contracted that. But he is the only aspirant we're investing in every single executive in our party. Me mama kasamba she video no see Dr. Bawumia. Yeba power 2018 regional executive elections. Me boa all the aspirants for the regional, the whole country. Omunina me boa. 2019 orphan constituencies. 109 orphan constituencies. Contestants, no aspirants, in all the orphan constituencies. Mema 20,000 Ghana cedis each. In all the orphan constituencies. Hereby 2020 parliamentary candidates, everyone 275. Hereby 2022. All the party elections from polling station to national. Polling station executives 200,000. Meto forms ma obia. Meto forms Emma obia. Mima obia so 30 Ghana cedis. 200,000 people. Mima obia 30 Ghana cedis. Se omonfa emboa India polling stations. Ufriwa electoral area coordinators, meto forms Emma Obia. Na menya aspirant, menya candidate, na meyewi. Electoral area coordinators, meto forms, na Obia mema 500 Ghana cedis. Obia 500 Ghana cedis. Oba constituency for the elections, every constituency mema 22,000 Ghana cedis. The same with national executives. Enti Osha Besuma Boa Party kakra enyesa. Besuma Boa Party kakra. Eze me ya memba emba abonte emba kan. 2024 elections. Sika mitime raise emma party no ebi sida ewo ye party history. Ebi sida pickups ayedi medema constituencies. Over the regions, over 300 pickups. Say using in the constituencies. Say in the constituencies, the pickups are being used. Yako annual delegates conference. Ewo Legon. Me contribute here. Emma Ankaya Yedasano Anka conference no embassy. We contribute 7.5 million Emma party no to organize the annual delegates conference. But me here, Mamba Aponte Ambeka. Mamba Aponte Ambeka. Enti Meso Mayebi. But Adia me pesa yobi ehunu say, uye presidenta enye uboto musika na odibe boa Ghana, edibe she Ghana. And yes, Obotom Sika. Yanshusha say, we is Sikaniti, the power mouth. I am named dear or ideas, not only by your mind.